ole tun laia se sona boruak nei hit berpol pularin tluanga sailo dampa bil tu MLA kha kan la che ome ani khanin resolution motion aron puluta chu MSSB chungchang khania atlang talawa amaro chu moinap na khanin tongkam hit tak mai kha arun naya ani hi ka soita kang khanin kamu dana chuanin second thought manglo thin hian ka ria tongkam tepo abei uluk lo thin veu maya ti chuanin tun tum se sona chau khan nge nenga tum danga po hianin khatiang khana lo kho sa to thin ti hi ena cha kumlen ka ria hei tuna hianin hemi kasira kan muang hian 11th session of the 8th Mizoram Legislative Assembly ni som pasari February kum sangni somni pathuma nei tak chungcha hi kan en hawanga heta hianin tuna kan thlir ho tura hianin puma tlanteya bilaron pulu dona puma thlana hianin chumi chungchang asoina te po chu kan thlir ho dona engpon ni se kan bolu tuklo nan eng bil nge puma thlana hianin ni som pasari February kum sangni somni pathum khan alo put lu reng ti hi hriat masak phoda thain ka hria ti chuanin chu kan thlirin kan ngai thla ho photanga chumi nuwa pularin tluanga sailo ina athu soi hemi bil chungchanga athu soi hi kan ngai thla ho le don nia Bill nei tu Dr. Valal Thana member zaum takin house introduce phalnar on deal sela so me Who speaker rem ti na le he house rem ti na in he ka private members bill the Mizoram Land Revenue Amendment Bill sang ni som hi pathum hi he house introduce karan dile le bill nei tu introduce on dila kan rem ti em le kan phalsaka tuna chuan ron introduce sela tin soi ho turin ron move hal box sela so me Who speaker le member puite lom thoga khil cheuni he bill introduce nan hian hun man tam lu tu ka tum lowa private member resolution soi tur po han kanin pe tlang nin ka ria a assembly session kawon ye tangin som thum khatling to lowa amaro chu kan speakerin kan han thelu droya min lo pom saka abik takin achunga po hian lom thu ka soidu ani when I have private members bill han pulu le tur hian ka hupur le khop medic tak chuan amaro chu rauchan hi kan nei ve box sia kan rauchan te hian min han nor na le viau thung in be na han chau chhuak kemo in ti laramo in ti hret taka hetlai din hi katum lem lova amaro chu land reforms mangaram siam that ani theidan te soi chu ani theinan te MLA te legislator kan nia lawmaker kan nia chumia chuan helaya ti tak seta kan din ho le theinarem chang te po alo ni le sela steng chuan mual pho huamin karon pulut le roi ani pu speaker ni kum khan the Mizoram Private Transport Workers Welfare Bill sang ni le som ni patni an pulut ve ani pulut le ngei tur pon kan hain ena amaro chu bill ngai putlu thei alo ni to alo ti te kanan hret chopa anin zir chho ve zel chu ni chuwang chuan ngai ven zui lo ti na ni lovin zoram mi puite ta na tangkai tur zo ka ngai tangkai tura ngai land reforms lam kanon pulut le ta ani hei ke phei chu dan zirna sikula zirtin ani khat podong lo kani he bill a phoi loi don chianga han soi sel le chip tur po atam le ngoting karing dan kan nei sa po afam kim lo wanga han men le tho thing kha kan nia tuna kan sarkar a phei chuan Land Revenue Act phei hi chu kan men ngun ber hielo me tin he ka bill put lo hi the Mizoram Land Revenue Amendment Bill sang ni som ni pathum kan han ti topa avoi li na tur te po ning ka ria chuan manilok pon Land Revenue lampanga te po bill engponi se asoi thui ma khenin ki bilaron pulu tania
chumi chung changa po chon in thlasung takle in ngai tlom takin dan nimai tur kha aron pulut don ania introduction han kan lo chik chuanin dan zirna sikula po voi khat po zirtirna ladong ngai lo ti hialin amale ma ki aron in soinia in ngai tlom takle in phaniam tak chungin he bilaron pulu tur a hi introduction ron nei ni chu parliamentary language ka soitin ang khanin parliamentary language so poni lo he Mizo society a chim chim hi chuanin tongkam thain sialaman ti te kan lo nei thina Mizo ni ang po hinin tongkam thale tongkam moi hi chu ngai thlak te po hi halo nuam dewa mithiam takpo ni se anin ti thiam veu hi chuanin an ngei omlet linga ma se an thiam ti kan hria reng ma se in ti thiam du mi alo ki chu ka thiam lo lom ti chang te hi kan ngai sang du chok ani bill kan pass ani kha section somli le pariat na zo chia hian section somli pariat A48A da bill tura bilon lut ania pu speaker iphal nain han chiar ka du a toy viau boka progressive rates on land revenues, taxes and fees, bracketing increasing tax rates with gradual increasing numbers and or area of land holdings possessed by a family, close bracket, will be used to determine the total land revenues, taxes and fees payable by landholders. Section Somli Pariat Nahi Kumsani Sombakuate, Somni Pani Atekanamen, alone ito proviso bill ania. Proviso nena tu inkal pal omthi dite po soi ania kan han en veviawa amaro chu heta hian soi turom te chuna kina karon soi fiale zelanga he private bill ina thupui perachu huan loram chiak la na tan temo ram nei dana mo ram nei len zonga tangte a chia la na bi sang chozel tur nei tam lam mo nei len lam panga khatianga aram anga chia lak na danglam tur kha ani ber meya he amendment bila family ti hi a principal actor to sub 17 kha plus 17 ami ang kha ani he po hi sang hi sompakwa khan ti danglam set ani heng he ani statement of objection reasons khan chiang takin he bill kapulu chan hi tarlan ania he bill en mai hi chuan urban land ceiling regulation act ti te sanga swa sari palukami kwa khan an repeal le ta akhatiang te tin state tam takin land tax act anneya india ram mainilo india ram pona te khatiang khan land reforms lampanga dan te kan mutheu omin kan muthewin karinga India Ramahian land reforms kan macho nual to tren katin an chiat pui lek line tren khachon an din cho pui loi thunga a trenin boi thla ke mai tin an han bai vele noka steng chuan tuna hian state tam takpo kan kalphung ainang lo ani land reforms ti tur chuan sarkar voice na ngai khop mea du lo tu lian pui khan lo om ve to thin sia chuwang chuan member te pon rilru kan sena ngai tuana kan sena ngai khom mai mihring kam tam tel tela mi hausa le thei le re thei inkar asan tual awang te hian mi hausa ten ram an en kol theilo thleng puwa leite an ching chhota ni in riat ani mi re thei jok te tan ram leitur awang chhota tel tela he kan district administrative capital abik takin hay aizol lunglei ti te adanga po champhai scholarship long tlai se ha ma mit ser chip ti vel hote adanga he ngeni tuna kan nei thar hoa te po ni ta sila ram ma to chho hle maya aizol kholai lia pheichuan noi somnga in sak na mun han lei tur te po awang to hle ani Mizoram hi India ram khopui bo tu tamber na zingami kan nia urbanization sang emema khopuya cheng te hi thingtlang mi te pon atanga khopuya omngai lo te atam zo kan nia anan oma inben bel andua mani kholam panga holet lovin fa te tu te ne na omve andu ve to thina ram leitur lo wang to khop maya mi hau sahuin an lo lei zo to te po anianga mi tam takin
an lo in sem zo to ti ila dik bero me anei te eroin rem chan danangin an lei bela ram zor tu ten an don hiam be sein to de wenan chiara an leile pup pup zel meya ram then khat phei chu an in ngam hoi se ka mati turin a sal ma tangin an boi chho ania tuna hian mitam takin ram lei tur zongin an sum khol te an in dap chopa puk chopin bank ka te chung te nen tang kopin chideng chuan ram lei tur an zong ve boxi ani dan lova sum lalu tu te hian an sum cheprel na atan ram an leya mizoram a kher hi chuan sum khol na ta na thapera kan ngai hi ram alo ni le boxi a sum han cheprel na tan pon ram hi thabera ngai ani dan lova sum dong te emo mani ho phu lova sum lalu tu te hian an sum handa bo na tan ram hi an du bera angam hoi hoi an tanga anin zar pharna sabok sia ram to chan lian tak zingami ani vetla tani hetiang renga kan kalzel chuan mi ho sawin ram thalai an chang chho anga are thei ta na levengam lo khopin ram ato chawang ti a hlom ani kan tu le kan fa te tan chen tlak ram lo bot sei hi kini MLA te mo phurna ania MLA te hi dan siam tu le dan keng ko tu kan ni na alan angai thina tun troma po kanan sei ho le don ania aphurom khop mai chuwang chuan he progressive tax system hi man natur man ani theinan I ron putlu ani he bill hian department tan sum han bel natur aken tel lo wangin financial memorandum apo khan sum angai bel don lo ve ti in talan tel ani he bill pulu tur hian kazam khop tak tak meya trong po ahara amaro chu zam lo na chete ka nei ve chu tuna kan sarkar me MNF party sarkar hantila MNF party hian kum sang ni le som pathum khan SCDP he kan chai chho to kan boi pui to a ti in SCDP policy bu sang ni le som pasari tlang zara tin an sarkar nu sang ni le som pakwa planning and program implementation department kaltlanga SCDP le khabu an ti chua khan kan mubok ka speaker ipal nain kan chiar dua sang ni le som pasari ami hi A 2.4 clause 8 land reform Mizoram kanin hun loram kan nei dan siam that land holding system hi siam that tum ani anga hemi atan hian ro man na thar siamin land reform mumal tak kalpui tum ani mimalin ram thalai an nei enkol si lo tam tak te hi dananga lak let reclaim ani anga ram nei lo te tan pek thei tura ro man ani ang tin progressive tax manga chialak dan ngai tu ani anga bu chin na atan bi karam reserve land utilization plan siam ani ang ti ane tin kum sang hi le sompakua a SCDP le khabu kan ti mai phek sompanga na khan thian chuang le a bu speaker ipal na in A 2.4 clause 8 land reforms land holding system in Mizoram will be reviewed and systematic land reform will be given priority, which will include reclamation of unused land by the state government, and the land will be allotted for landless people in the society. Progressive taxing system will be introduced for land revenue. Alangani kan sarkar hian a policy ada ringa he kan minister land revenue and settlement department changtu minister zom tak phei chu avia ka thakop maya revenue chung changa mala na tam tak aneya progressive taxing hi kalongai chang thina atilo mai doning ka ria midang te hian an tuipui lo ni kan ring dawa chuwang chuan thiamang tokin kan pulut ve roi aneya an flexi policy ti puitlin nan man ro ka ron chang ve ni ti te kha min riat pui turin kan ngen du boka atopa hun pek kan i do to tho boka state danga an man dan le land reforms in ram
tu che to te tu mek te pon yang chu ram om sa te a pui dan a khai chho dan te le tax man na tura tax a chi han ti na tura ta na rom man na area of land number of land holdings ti te utility of land chung chang ti te ta phe chan agricultural land te po soi tel ngai tam tak ka oma chung ho te chu I ron soi chho tum zo kila abila hian dik to lo na zon chuan om tewang land revenue law hi a in ching chivet na sakhop me kan minister po hian soi thina thil tam tak I en kwal ngai ek chi sang sang han thlir kwal ngai te om ani awangin ke ni han hriat thiam vek thei po ni lova amaro chu ati puitlin theilo na lam aya ati puitlen thei dan en tinge kan policy bu au ma hi kan ti puitlen theang ti zong te pon mi ngai to pui turin kan ngen ani a kan minister zom tak hian har san om thei te amhan dan tur te akal pui dan tura phei chuan chu sang ni som pa thuma tanga boi pui ton ni wangin ka ain soi turanga de zo kanga rom han na po an nei fel vek toing karinga helam pang hi chu soilo anga progressive taxation system hi land revenues lama man ini dan tur han soi chu po akuta karonda ane tikhan ka du to me nga pu speaker I phal na in he hausa soi hotan he ka private members bill hi karon mu fe lo me wale members om takin a bill chung changa soi tikhan am bil chung chang chu ron soi fia aron move ngal bokani puma thlana kan kha bilina tumbera chu mi hausa te sum nei te na an du to karaman lei thei khami ve na tur kha ani maya eta asum nei ve lo te timeyang mi har sa te tan khanin ram nei tur kha wang thin emema khami chung chang solve na tura ta na bil ron putlu kha ani ber mai ti chuanin kan clear hawanga purin tluanga ron soina himo members om tak lerin tlo silo so me Pun Deputy Speaker kalome nya ma members zom tak tak tena soi tong khan vonia hian the Mizoram Land Revenue Amendment Bill sang ni som ni pathum Dr. Vanlal Thana aizol not true bial tu zom takena ron puluthi afakom katia san chu first timer ve thonia hei akum zon in bil voini aron puluta helam hi angai tuana akal na saleni ti alangin ka friatin ramason na du tu ni ti po hi alangin ka fria tin he bil copy minan semdan na khan uluk takin keni ang peju thiam na nei sang lo te kan nia theng token kan an zero ve a ke ngai po hi village council roi tu nin hun rei tak kalom to wangin hemi konga hian mi a convince ang reng viava ngamar cha timing he de kem ti te angong tur chi sang sang te ro ngai to lo thei ani lova heluang mola kanoma ramol zau tak nei thin kan ni a chunga chuanin mi thil ti thei jok te mi tam tak mi har sa jok te enga mo tok tar nei na non tlan lu thin ani chung chuan ram tam tak khulaya anei tu ten an hun le an hun tonga zer zela har sanna ne wanga ti ran lo thei lo din huna ding te anoma chung chu boine hian ram nei lo te pon om to mek ani a chu ti ro le ro chuan he bil ngai tua na nei tu ra in bo seina ka nei mek la in bil nei tu doctor ma than teron khan pur takina ron pulut khani a pu deputy speaker an group leader hian a tui pui le tura kangaya chan chu pu do ma hi kum sang ka su som ko pathuma bil ko thil biala in than puan atanga result puan thleng ka su troi oma phai sen te bu chang phai te sai phai le chem phai ate he bil hi apoi mo zia khalam zong khan min zir ti na sa bem
kan political slogan ro pui tak kha nia khulai pai sen bu chang phai te chem phai te sai phai te kan tlona khan a native ram nei tu tak tak te hetiang ang kholum nuaya ra thei po huamin an ram nei ang te en kola veng hima tran la tura fuina konga voini handin mun thazok henga lan siling te kan siamaga henga lan reform bil po kan han ti sawanga indin munni kan khai kang ti te asoi kamin ti hrechuaka ma chu khalam zong kha support bak lo nge o katia ni chiran soi a kan select committee kuda da thuai kha an rot mai khan mi surprise le a sarkar ding lai hebila hian alo fam kim lo ni puwa nat takamin nortur akangai lain khalama select committee minan ko mu de kha mi surprise le ni ti kan soi masadua ne members kan ma soi tu tan soi khan soi tur ting hian an mani chunga hian in pona na le mani chu ti te voiniang ke ni ang tan chon ngai to lo the lo ni ti kan soi dua tiang ngai to na hian ni han lo au puin sa tin mi deposit tin se mem thin ani chu ti rola ka lo thon ero chu he bi la hian mun deuh kan chiao hian kan trong kam man members tin te khan mi hausa te kan han ti tlang puya kera chuan helai trong kami man kadu chia lova mizoram man mi hausa han ti chiam tur hi anome mo ti min ngai to tir chuai chuan mi thil ti thei jok te tin kan mang du ani hei bil nei tu na ron tia po hianin mi hausa kutling lo sum hai lu ten an sum cheprel na ne mo sum thiang lim lo thiang lim anga siam turin sum pei pun tam le zual na raman lei mol mola chu chon ram man ti sang e mani tiang zong ngai tu thei turin abila hian aron tar langania heian midang nek ran chunga he mizoram rural sang da bil kan pa si adikin ka ring lawa awarding te hi siam chatangai le in ka ringa puitling taka dana kaltur chuan loinan vetaniamo department uluk taka anloen ma poin helai kan soi ho na po hian tongkam kan man film protul le a in thandona pianga mi hausa zonga tu parte mo pe chu treasure pe chu hausa lo du mi alo khatiang chi te khakan ni mek lai hian kan nek na lu tu kang emo ti te voine min ngai tu tir de wani treasure hen tlo lo wang renga mi hausa ai zola ming langat ngathian manga tiang chu voine lamang chun zom zel khania chu wang chuan voine hian nek lam nei loi mi thil te thei jok than ti hian a chiang maya tam taka chuan kan sarkar na thok heng lam en kol tu ate tu ang zong te pon yang chu heng hian ram zau tak tak an nei thin ni ti po atakalo mu to thin tu te kan nia heng mi hausan ni vekalo chu wang chuan in awarding te en mun ngai le don ni ti kha ka ngai to na lian le ni ti kan soi du tela chu ti rol chuan ram puma uniform taka dan kan siam kan kalpui don ni chuan kan la zo chem ti te min ngai to tirani ani lo chuan voinia hian ne members zom tak tak te ka ma soi tu tan soi tong khanin hei chung kwa atanga in ro chung nam kan ni ta chuanin thing tlang zo kholama om kan ni poin adik tak chuan rami zau tak tak hi kan hum halani revenue ina cover chialo village council pass te kan neya tiang khan ei zon nan mun zau tak tak kan han tia tin NLUP mang te poin sarkar masalama ram zau tak tak te an lo in sem to thin ania voinia SCDP kan kal puida tura bikin kabial ti chuan pun phia mun SCDP threat thangten man lak don pon mi malram alo ni to maya khang ang chi kha kanan en chian hian mi hausan ni chuang lo mi the tak tak te pon ni amar chu sarkar ma saina local pui fel chi alo awanga ramzau tak lo hal ngot tu te kha an nia was mu mal sarkar fiata nei chuang si lo te namani chu wang chuanin kan bible kan muang dewin thil ti tur tha ria ti si lo tan sualani an tiang de lekhan thil ti tur tha kan riat hi kan ti lo en sualani rolin
kan zo tok aniem ti ro chu ngai to tel apoi mo lein ka sia chu wang chuan heng hi voinia hian ram hruai tura rorel tur min than na ko nga hian kan ngai tu na thuk takin kal thei sela ka duwa tin chu pialama hey ser chip my election kan ne tu soi te po hi min ti boeng ti kan lau de hlek ani then zol hi state capital tan kan it thu kan soi thina prime minister ka soi pui do na hei india sarkar new capital siam na turin sumin pek thei chuan kan lo manga min pe thei lo ani chuan khovel sarkar dang ka dil min phal sak turin prime minister ka nge nanga prime minister ka soi pui do na ni min dal ka ring lo chuta millionaire pakhat point khopui pakhat min siam sak thei chu arsat ka ring lowa tin kan christian missionary te hian rong bol na ngaya chak via om te po hi ka hual to ni han tiang chia po hian ramzau takha cover do na hegi voine kan lo pass mai chuan ser chi biala har sana lian takan atira tangkhanin avai chon ka ti hau wa maro chu trong kam kha tu lo ti tak tak kha kalo nei nual to maro chu ron ti to paron sei sek po hi viewers chen kha thian in thre thiam do thina in thla runoma karon ti top lo mai kha nia tuna khenin puma thlana bil putlu kha an soi ho me ka nia chuti rual chuanin engeniang pudu oma chungchang kha aron lut ta dei ni chu ser chip chungchang a khan ron lut ta enge thlenjel don ti hi in clear phot teng o to ngai mo ti te min ngai tu tira tin laului khuatuma electricity le anga ni khatianga tourist kan hiam na tur ta na ni malang na tur tele feast festival kan bo sayang han tiang chi te hi he dani kan pass by chuan bu deputy speaker voinia hian dan pass tu te ser chi bialen min demre ong tia ka lau dewa so man chuan midang non ding ta tunge ding hi ka shet che lova ron la lang lova ron din om ponin ka hria chan chu tuna a topic le an bila kha ain mil to lovani tuna mi kha chu angeliang sarkarina malak atumna timeng o pudu mana serchip angeliang khamya khot a bial chung a thulo soi te kha aron kot chuak ta engponi se kha mi malaram mani lova aron soi bera kha puma thlana na bilaron pudlu chan taka chu mi hausa te andu to ka ram an nei mai hi le hei mi engeniang diklo taka sum la lut te mo maro chu khami wording chungchang ki mi purin tlonga na alo thlak sak mi thil ti thaya ti pok adik tho mai mi thil ti thei ti khanin hausa ti kheran kok chong lova mi thil ti thei tak tak hausa ti han soi em tur alo omlo pon the amaro chu mi thil ti thei na na hi chu anlo ho satlang pui chon ka ria khalai wording chungchang kha chu adik thei ve ve karon soi sel ho lova ma se khami chungchang kal zela midang an khei dana ki off topic engene a topic ne chi to lo chu anin ka ria ti chon ki midang ron ding to na in yelna chuak don poni mai thei en chinang o pass by chuan bu deputy speaker voinia hian dan pass tu te ser chi bialen min demre ong tia ka lau dewa so man chuan heng hi ka lau thon tu kan soya members so man chuan in bu deputy speaker kan bill kan heng hian in ngai tu na kan nei thiam tu lein ka sia so mi ni lo chuan in voinia ni lang anga a bilang hian chuan pass ka ngai lova so man chuan abil nei tu hian mi chapo te ruani amo adil amo ani a chu bang chon hala hian chapo ani lo point we draw the lo chuan wo the speaker he trying ka fellow le ni ti ka ta na duwa chu bang chuan in kan ti heng to lo zong hi party policy kan local quiz na te le mi malanga ma kan lo lang na thina te hian har sat na min thlen thei do ni ti lang chiang ka sia chu bang chuan bil pass kal mai lova zirchiana tin ti to lo tang a effect tur a khoi tur mi malamo pol ho mo te po hi kan zirchian le a thain ka sia so wang chuanin
kan an soi kan ta la na khan ka hlo thon pui mai ne pu deputy speaker a zalaya kan han dek zo kan ngai mai an ba ni trong ko ni a chu wang chuan voi ni hian Bill a kha kan soi soi mai lo tu. tur om lo wa kan Bill tu kan kan soi se a. the right kan ne sa A le bil kan pulu de di tu pon ni lo soi Subang soi chuan kha in- enge atul na. in za pui ni chu kal san mai ula tuna me kha dik che bil pulut tu pon ni chong lo heta pudo ma chung chang an lu dei ta tin pudo ma chung chang alu dana po kha a topic mil chu ni che MT kha ngai to tham ta kaninga ram kha heta puma thanana aron putlu dana kha chon soi ta kang khan mi hau sa tena an du to karam an nei thei maya kha lo ven him na tur lo protect na tur kha aron putlu kha ani meya toifel theiang bera soi don chon mo ma se pudo ma chung chang a khan lut ta pudo ma soi sel du wang shim te po ani melamo ngai tha zelang Bill a kha kan soi soi mai lo tu. tur om lo wa kan Bill tu kan kan se soi a. the right kan ne sa A le bil kan pulu de di tu pon ni lo soi Subang soi chuan kha in- enge atul na. in za pui ni chu kal san mai ula Kan tu za se ding pui lo pon di ni lo. chuan tu se ding lo chu kan kal san mai don lo mi ki shin lo mi ni se ti na kan Voi ni a Bill a hi. mani tu se ding lo Policia. mi be dong train In ziak try la to na ne kha wang ni. in be dong cha de bul chu Soi kan lo lo wang ni chuan khanin pu de at sa speaker pol kha chu in wangin thal le hian in In sa pol ma ma kan ni. sor kha lo di chuan ka ba de yang thing tla ga bi chuata shom ta bun le ka thin to le ti tu khain zui zel don di chuan in tu ni Kan se soi sel don. akha e kan ta lang mai ni e Kan soi so sel man chan don. vai ni hian as nang Policy. mani bi la dia in Voi bil ge kan soi voi sak enge chewa mazat thak. kan soi sak du chuan lom le ula pain ka sia so van chuan in bil ber kan soi sak chewa kan soi sak du cheu ni chon lom hle ula ti te kha ron soya thak. kan soi sak du chuan lom le ula pain ka sia so van chuan pu de speaker min lo ti boil wa fam sela soi So wang chuan huna in- soi ve mai sela thain ka sia ni Trong kam ti te kan ta lang do wa lo tu. tin Government chief whip te minister te So ti rong rol chuan in- hey voi ni ya pu de speaker i ve lama chu te yorem ti dain sola e son vana pa hol nu e son choli tam tak ma he o ma yorem ti dain wa chapa min ron thona he khaya ki pe ki chu bil chung cha ne khan enge in relate na choli tam tak ma he o ma yorem ti dain hei choli thala karon lek chuak wa maya kimi ki kan la shet cheu tur chu lengpui airport sak na atana choli man chiat vel boruak lai khani o ki tuna puma thlana na abil ron putlu nen khanin enge in relate na nei to ke chon in relate na ain kung kaina ka shelo ni chu dain wa chapa min ron thona he leng pui troli kan man lai kha chu che chopin an la khom dio takania heng te po hi department lam hian FIR kan thelu don ngan te heng te po hi ngai to le tu ta kan la ne ya chu tiang chon thil pakhat chu ngai kan hun kan mang lo ni ti ka sai do so wang chon hei asia ka hi PWD in ti ya chu chia chu pa ni ti lang chia be mani lo ti so boy wang chon so le bang piang de le kan voi ni hian nu na in la soi Hela ve en lo tu ti boy ri kan soi tlana tsain ka sia adik lo chu dik lo mai se la adik chu dik mai se tsain ka sia ni to bang chu adin January ni som le in chan hun nget lo de kan soi hian chia ta ni lo heng troli te hi at sia mo chelo mo baban duai ok lo fin tim baban property ni lo ba sarkar property ni ya a replace to rin sarkar organization so voi ni a hian hei hei property ni wang nge baban om ta diga sa so voi ni a i ni te ding ne ka te ya an thu le ne so la bi nge diga sa so va so ba na ni lo ba Bavana da la hi ka se tiam lo ni ti he house Adule troli. information pan ka so mai ni Voi ni hian so bang cho ni voi ni hian in Hey soi Voi ni hian he tu dik ka na ya voi ni troli sound control tu te bo henin beng chekan ti do nge mani an ti zoi ire me ya ke ma ti zoi ni lo ni o an ma ni ron ti zoi ni ya e ki ta kan sei du chu hey assembly session te po kan entry na motion hun te oma
ti khan hun sang om thin ani tuna ero khi chuanin atira kan ngai thak tak puma thlanana abil aron putlu soi hun khania troli chia te kha eng tiaron soi chuak ngot nge ni ahun le amun khani chi alo ani ti chuanin hei theti hun lai hianin purin tluanga hi deputy chief whip ania chief whip ina ati dar tura chu eme engen eng ro rel na in bo ruak alo so sang ani po in lo vodai tu lo khap dai tu le lo maintain a bo ruak lo maintain tu tur kha ani lai khanin a vo hot zong khianin a om tlat maya ki chief whip ani nang po in adik lo deuh chuan ka hria tin soita kan khan a topic ni lem lo a bil chung chang po ni to lo atira chuanin arun soi thaviau do na mukate ma se puma thana chung chang a lu to lovin heta pudo ma chung chang an lu chawa ti chuanin trolley chia thalak te harun lek chuak ta vu maya ka khai nge ain relate na hi ka hrelem lo ni chu yang te hi tu mai in mi zo pa in mi malin kan dei lo ni chu bang chuan in a kho ngai ta ke na ko na kan sei do chu tem te ko hi a dik le dik lo te kan sia na try in ka sia chu the speaker chu bang chuan in heng hi information ta lang an ya chelo wa chet sa zo ko ni a chia jang soi ngam lo wang zo ka delay ya tikwal me Sarkar property bavana da ta hi engdana nge om ka se thiam lova kan senior members te nia kha lo dinga kha in lo ti fo chan nei chuan in junior de pe chuan kan ti vele zel tur kan ngai de wani kalai tong kam kha ngai thlai lo kang o siana try in ka sia chu the speaker so bang chuan in heng hi information ta lang an ya chelo wa chet sa zo ko ni a chia jang soi ngam lo wang zo ka delay ya tikwal me Sarkar property bavana da ta hi engdana nge om ka se thiam sarkar property bavana da tlat te hi eng dan nge ani hi ka hrelowa atin ka hria tuna khan Sarkar property bavana da ta hi engdana nge om ka se thiam lova kan senior members te nia kha lo dinga kha in lo ti fo chan nei chuan in junior de pe chuan kan ti vele zel tur kan senior member te nia kha lo ding ate kha atia tongkam kha moi lo chhole tan viewin ka hria ta hi engdana nge om ka se thiam lova kan senior members te nia kha lo dinga kha in lo ti fo chan nei chuan in junior de pe chuan kan ti vele zel tur kan ngai de wani so bang chuan sarkar property ni lang hian voi ne hian bavana om tur ni lawa kan ngai kan house information tan kan soi ni ole pu de speaker kalome member zom tak pu valal ti khana ding zo chu ni deuh maya adin tir le atop kharna chu in ang to lo khop maya rem lo in trolley chung chang aluta midang po ki loading lo thei lo tin muna an dingin ka ria khil tilai atu soilai loading te khi an din na hun khi a om ka te chen chu bil soi hun lai nia an bil chung chang po kan treveka mi hausa te na raman le vak ven him tum na lampang kha nia trolley lo chian en khan ain mil lo sum chimatin trolley po kha a hun lai khan kan che theu ka engen eng leng puisak na turata na hei cement an norna wanga chia te ni ti kha chu kan thra chiang view hlomin ka hria engpo ni se tuna kan enlet kher chane hi chu hei soita kan khanin hemi video hi ni som pasari february kum sani som ni pathum ami dei khani to a tuna hianin purin tluanga kha ka han khel deuh hlek be khania chanchu tun session nunung bera khan khatiang tongkam kharon nayak tum tanga hen alo ni thin rengem ti kha hria chim a thain ka hria amaro chu tum danga po henin hei alo ni ve thin tho ti chu a chiang ve win ka hria tin topic po ni lem lo le chief hui pani nang po ati tura duty kha ati thalo veo ni boin ka shebokamo engpo ni se in ngai dan te comment section a lo soi ve tawla thain ka hria khati zong kha
tutum video zo ni phot te se